ene sunyan ha. Owo sa special cable ni bi. Ana se ope seashore cable a free carter. Jibot nkuan ene sunyan ha. Odi bi aba. Ana se Turkish cable. Eno echi ope cab meter, astrometer, harvest cable, tropical cable. Jibot will be now fittings no can ye switches, sockets, pipe, any nian, any friend of fittings no. You bought electricals, will need be a main switch, harvest, CNS, Schneider, any Nasefo, or Tombi Elho, fan, standing fan, ceiling fan, afe Bob Sahodwa Abba, the modern ones. You bought electricals, say. Bra. Aqua near my story. Our Sunyani, our rest. Total filling station no. Honorable Osei Abrosan mono na emrantia ne etatnasie no. Abrosan mono no asie ho pe. Ebo Jibolt Electrical. Eniema dodo bia obehia no. Eye negotiable. Qualified electricians a ombetimi aboa. Ye ma free delivery and a discount nso ye adwuma. Oni Jibolt eni nkomo 0507948 318 and 0244 241053 and 024 2123 296. Jibolt Electricals. Braha for the cables in Yina Himfie anyhow. Ojam, o wife to kwana. O tade no pie kura. Ana wo mpedi biu. Me wife skin ne de enye skin na ye di pie ni biu. Ne skin no enti se o wife die ya. Atoso soko ani da ho kama yi biu. Wafi. Beti ya da bonumu. Na want of V22 body cream emano. Da biu. Me mpese obepo no hu. V22 body cream. Eye hydroquinone free. Enti empo honamani. Nemum se wo yetuntumu koko. Ema honamani to so kama. Sa V22 body cream de. Se enketesi skin hunya wono nesrawo emfa honi mfia wadi wota asra V22 body cream de bia wo skin eye te so bebunu what the honey carrot shea butter and the brightening properties of argan oil and the vitamins ahodo and na carbomaye V22 gumu ahodo ye wo V22 body cream and na V22 anti-aging face and body cream na menye bia to wo V22 cosmetics and the produce ebi so supermarket and the cosmetic shops mu dodo a from 050-127-6028 and 026-441-0099. FDIJ Jedin Krato Yatum. Yay! Owuswa Dr. Nyankrumpon, Poku Piesie no wasaka ne ho bio. Sunyani ne mpata mu nyina. Ebranu nie. Prophet Dr. David Kwasi Chreme, Revelation Church International. Titidifo Nyankrumpon na ka ne ho bio. Ose onfa dwumadie ne mra. Eye nanso dwumadie na nyasam ketwa. Trani sese. Ose mo amosoa mo ne so abra nyina. Monfa ne nyina mra seni ase jansen. Sunyani Belinto. Obesua mo na wama mo ahome. Dwumadie eye ogie ayaresa fa hodie ene kwa hosa. Adomru so Nyankrumpon ne sa de ne difo ni beye bia. On the 19th of June. Adikosi 23rd June. Ampaya ebedwa. Adwada adikosi yawada. Eno eye anwumre no nsia. Adikosi eye anwumre no nkono empa. Efiada no. Nyasaboa kwa Nyankopon no. Obeyo na ade ni bia. Eye all night. Ampaya ebedwa. Abubuafo besode anante ni frafo behuna de. Na wonu mo epa dom omusu be ya. Opa ogie ne Awurade Nyankopon tumi akahwe no. Omomodi amfa ne ho hyedumadie yi. Asɛmti ne se welcome to the next level. Pepacha dia wonamu bia. Echa no ade wo kwani onyamfoforo. Anya ja ne difo ne nko. Nemo ne Revelation asofo akukuda mu nyina da na aka Revelation singers. Ejina sazo so na yatuansa ade afra Minister Emmanuel Ayite offering crime. Na dwumadie ya chi. Adansi akese anya be pie. Pepacha ebana frefre bia. Ubetimi afra the Asian Prophet Dr. David Chreme. I was 0244-747691 and answer 0209-298105. You are my heart, the bless. Mami branche mufieura. Mufieura ba. Aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ni nyusu. Masa, denti untu ya medane ka on.
Nkami bawo uspire no yamo. Untu ya danka o san me fragrance, me perfume. By the way, anyabone adepa die mame nkyerɛw. Awa sɛ unim sunya ha yie pa. Oh you. New town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise. You ni wajada person tonanda. Dabi odasi ye adwuma Kuzuni Enterprise. Onunkuwa ena comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odiba edasu ye adwuma Kuzuni Enterprise ni opposite Onwa wasanswa bie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nhuwa ena ahya so to homma ne ho ena meji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any adunyam bia abaswa eye original perfume bia uyuso no koho ebi wo ho perfume wahu e wo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyuso anade ope oba no ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afa ba bi awo bia e wo sunyan ha ofre na obebre ubi na de efe ene se owo free texture okoho so a obe recommend the perfume amount so one location no new town kwan no ba bia Kuzuni Enterprise ni opposite and a perfume house e wono 02434326666 and 026957666 Kuzuni Enterprise House of Original Designer Perfume say auto perfume wono ha enyu mo abeto ani Sompa Drive, the new side of life, 98.9. Sompa. AC abofka atena sembre ne